Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Grapa? Oh, sir. Lana ang suda na. Tambal ko na siya, sir. Makaayos na ng matang sa sakit. Hello. Unsa man nga klase sa lana? Kana siya mo eh. Huwag ko may baw, sir na. Huwag ko may baw. Basta kay... Miingon lang to si Idana nga makaayo kung nag-cancer. Pasuwayan ko na siya ni sir kay makaayo ko na sa mga sakit. Sigurado ka ba daw? Oo, siya mag-ingon. Idana. Makaayo gini? Oo. Pila ka porsyento? Unsa man atong kasiguruan nga makaayo kining maong tambal? Basta lang ba kay makaayo siya? Ha, badong? Dili ka mamiligro og samot ang kinabuhi ni papa ni ini? Ha? Badong? Sir, kanang pasensya kay sir. Di sa gihinom ko siguro kung makaayo ba gid na. Ako badong. Oh. Bisag sakit gyud daw ato nakamatuoran pero sa matag karon og unya. Gihinahinay na nako pag-andam nga akong kaugalingon. Kung unsa may mahitabo ni papa. Kay Nahadlok pang tuod ko sa musunod nga mga adlaw pero wala ko'y mahimo. Kung kabubuto na gyud sa Ginoo. bitaw, husto ka sir. Stabilib ba kanimo? Husto ka. Gisalig lang nako ang tanan ngadto niya, padong. Kay Ug siya na bahala ni papa. Kung natagan pa niya og dugang kinabuhi sa among amahan. Ikaw naka Idana? O, tiyo. Maulagi. Palay mo manog sod anang mga lana sa garapa. Gamay na lang, tiyo. Last naman lang ni. Idana, kinahin doon na lang may gustong ipangutanan ni mo ba? Para sa magyod ng lana, ha? Tambal ni tiyo. Makaayo ni sa tanang sakit. Tambal? O, tiyo. Magkatabang ni sa tanan. Mulagi. Kung doon na kay mga gipamati karon, sigurado yung makaalipyo ni sa imong mga sakit-sakit sa lawas. Mulagi. Mau ba? Pero Idana. Unsa man gyud ay kahulugan ining imong gibuhat karon? Gusto na ka nga mamahay mong mananambal? Kuan tiyo, gusto kong magkatabang sa tanan. Idana. Tingog ba? Nalimot ka ba sa nahitabo sa imong mga ginikanan? Pasensya na kaayo ninyo, tiya. Tiyo, wa ko'y intensyon aron. Nahibaw na ka, Idana, kung unsay mahitabo nato dinhi. Kung mahibawan sa tanan nga ikaw ang bugtong nahibilin sa mga kaliwat sa Ibarra. Mamiligrot ang tanan dinhi kung imo ng padayunon imong giplano karon. Pero Tambag ni nga minaayo, Idana. Mulagi. Kami nga misagop nimo, naglantaw lang mis imong ugma nga dili na masubli pa ang sama sa nahitabo sa inyong pamilya. Idana, nakasabot mi sa imong gusto. Bitaw. Og naibaw mi nga wa kay daw tang intensyon sa imong gihimo karon. Bitaw. Ang imo lang nga gusto kang makatabang sa tanan. Bitaw. Pero sa akong bahin, mahimong ipadayon gyapon na nimo. Bitaw. Pero kinahanglan nga paningkamutan nimo nga di na mapagya sa tanan. Bitaw. Kay nahibaw ka na mahitabo sunan. Bitaw. Mulagi. nakasabot ko, tiyo. Ug salamat sad kayo sa inyong pagsabot nako. Akong isaad ninyo nga di mo maangin ining akong gihimo karon. Dako kong supak ni Ana, Idana. Mulagi. Mas mayo nang maglikay na lang gud ka. Kaysa daghan pa unya ang maangin kung imo nang ipadayon ang imong gihuna-huna karon. Anong mugot maginay mong naong? Naglagot ko. Ang mga tao nga akong gisaligan sa maong negosyo, dili ka maong musulbad sa mga problema. Ako may permin lang agdon.
So, wala problema. Basta, daghan. Dili na ako matagsa-tagsag detalye ni mong tanan. Na, lagunaw na. Masulba na lagi na. Basin ba yahawag, nalimot ka, nga kasal na to ba? Waoy, wa ko malimot, ana. Sa di madugay, hingpit na gyud nga matuman na nga itong mga damgo. Ikaw, maako na. Ug ako, maimo na sad sa hingpit. I am yours forever, Ronnie. I love you, Leslie. I love you too, Ronnie. Tipa na. Mag-share na po ka diyo, ha? Uy, namin ni text? Kinsa man ron? Sa cellphone ni Ronnie? Ano naman ni? Kinsa maka ni siya? Akong basahon. Good luck sa imong kasal, ugma. Ugmang hinaot ko nga dili nimo siya binuangan sama sa imong gihimo nako. Oh, kinsa man ka ni? Dili ni mahimo. Akong suwayan og tawag. Hello? Hello, kinsa ni? Hello? Kung si kinsa ka man, tingog. O pagpaila kung si kinsa ka? Isa na, Leslie? Kinsa ni nag-text ni mo, Ronnie? Kinsa ni? Basaha. Panoy, si Idana na po ni. Kinsa ni? Tugani ko. Doon na ka ba yung babae nga wa ni mo itog anak ko? Ha? Tugan, Ronnie? Tugani ko tinuod, Ronnie. Ayaw pa makak na ko. Okay. Kalma lang, kalma. Mupasabot ko ni mo tanan. Kanang babayhana, ako nang nakarelasyon kaniadto. Wa ko magdahom nga naday siya sakit sa utok. Mo nga ako na siyang gibuwagan. Ug karon gusto niya nga samuko ng akong kinabuhi uban nimo. Kinsa man na siya ba? Tugani ko. Siya si Idana. Idana Ibarra. Tagadiin man na siya. Sultihi ko kay ako siyang atuon karon dayon. Sultihi dayon ko. Ikaw ba? Ayaw na siya palabayan ang imong sinultihan. Kay babatiw niya ang pagsabot ni Idana diri nato. Ay, bitaw. Ako, Mulagay. Poldo, misulti lang ko sa tinuod. Kay kaayuhan man na natong tanan. Maulagay. Ako ang magkusupak ang hindi mo ni Idana. Kay maayo man niyang katuyuan. Gusto na niya nga makatabang sa kadaganan. Ay, bitaw. Pero para nako, no, ako ba naglikay lang yung kupuldo. Kay una sa tanan, wa pati kasiguruan kung makaayo ba ginang iyang gihimong tambal. Unyang matiwasan o mo grabe ang sakit, ana. Kita pa'y paninglan din, he. Manabi gid na. Peligro pang madaot ang apel din, he. Wabit na ba kasiguro kung nakasunod ba gina sa siya mga ginikanan? Maulagay. Nakasabot ko sa imong punto, Mac. Maubitaw nga to na siyang gistorya. Ang gusto nako nga pasabton lang siya og tarong. Di gud nato siya pakitaan nga moingon tang sayop ang iyang gibuhat. Ah, bitaw. Maulagay. Pero nako'y nahuna-hunaan, Puldo. Unsaman. Nako'y nahuna-hunaan. Di ba na amang kay arthritis sa mong tuhod, no? No, di ba naminhod man ang imong bukton pod? Di ba? Maulagay. Iya pag naisultat itong arthritis. Kaya nga lumanday. Ay, kini. Sawayi ko nagpatambal anang lana ni Idana kung maayo bagyog ka. Oo, dito, no? Oh, di ba? Uy, kaso na ko na imak. Naggunaw na ko na, dako ang akong pagsaling ni Idana nga doon na siya'y abilidad sama siyang ginikanan. O kung pananglit maayo ka, Puldo, Maulagay. muuyon ko nga manambal si Idana. Maulagay. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Nga man. Kinahanglang manambal siya nga dili free.
dili libre. Kanang doon nagibayad. Maulagi, di na to na sa katudluan, oy. Noon sa buyak ka. Kung mo tambal siya nga libre, mas maayo ka ng buhat, ha? Ay, bitaw. Pero... Kita maglantogi na mak. Oy. Ang akong gusto, nga doon na lang mga lagda nga angang sundon, aron di may mong dakong isyo ang pagpanambalo niya ni Dana. Ay, bitaw. Mulagay. Dako kong oyon nga libre siyang mutabang sa tanan. Pero, kinahanglan nga doon na lang tayo sundon nga lagda. Aron man ay ang tanan o di masubli ang samas na itabo sa iyang ginikanan. Kumusta, Papa? Maulang gihapon, Nelson. Luya ug kapoy na kayong akong lawas. O gusto na kong mupahuay. Papa, matagadlaw akong gibansay nga akong kaugalingon nga unta. Hatagan ka og grasyas, Ginoo, nga makadawat sa imong kahimtang karon. Pero bisa kung saon ako, dili pag ko andam nga mubiya ka namo. Pagmalig-o, Nelson. Anda makanunay ang imong kaugalingon. Ug usaragyoy akong ibili nimo. Ayaw pasagti ang imong igsuon. Oh, pa. Sundon ka na ko ang tanan ni mong gitugo na ako. Di ba? Ugma na ang kasal ni Leslie. Oh, pa. Mahimo bang ipatawag nimo si Leslie karon? Kay gusto kong makigsulti niya. Karon dayon, pa. Ako siyang panhimo din. Labaw may kon unsay naa sa imong hunahuna o kasing-kasing ni Dana. Og nasayod may kung unsa kalunlo ng mga kasing-kasing sa Ibarra. Og usakas na liwat yun sa imong ginikanan. Mao nga wa may pagsupak nga mutabang ka sa tanan. Salamat kaayo ninyo, tiyo, sa pagsabot nako. Mao gid tinuod nga dugan na akong gustong buhaton. Pero karon na siguro ang gustong hikayon, aron ipaambit sa upan nga akong kaibahaw nga pagpanambal. Pinaagi ining mga lana. Maulagi. Sige. Buhatan ang naas mong una-una, Dana. Apan, muhangyo lang ko. Unsa man, tiyo? Kinahanglan nga mag-amping ka sa mong kaugalingon. O di na namo ikalimod nga gibati yung may kabalaka. Kunin mo na kining buhaton ng imong taha sa pagtabang. Kaya sigurado ko nga daghan na mga pagsuway nga moabot sa mong kinabuhi. Ayaw mo kabalaka, tiyo. Maulagi. Nakasabot ko sa inyong punto. O ako buhaton ang tanan nga mag-amping ko sa ako mga lihok. Maulagi. Salamat kay Dana. Today kining mahimo ba nga mangayo ko ining usa ka garapa nga lana? O kaayo, tiyo. Usabi taw ni sa rason kung ano naghimo ko ini. Kay gusto na ako nga patumaron ti ka ini. Aron maayo ng imong mga gipamati sa lawas. Ay, maulagi. Salamat kayo. Idana! Oh, tiya, ngano? Inay nangita ni mo nga babay. Ha? Kinsa man, tiya? Si Leslie kuno siya, ang anak ni Sir Perfecto. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!